Tini sing balai kecini wana masengsa, kirima sengsa, sing samangklai tongo cini takuk David Morasing teboni dol, sing saimano cini tibrasarok, sing jasmana salai di, sing cini bisnis sing zabjagya, cini bisnis sing hamjama keroi, awan bagai cini bong sotin do parok, sing birman manai tongo, doho kostomai tongo. Obo kubui ni kok. Seng nuk khat abu kuburak seng cini ekta lama dong sibu. Abu separate state, alada rajyo. Abu seng dabi khai tongu. Seng joto salai go alada rajyo ni imang bopro phaika. Ani sima ni moto hengkai separate state ni dabi. Seng puilla ni seng khanago cini khwai ni Bisho Deborma. TSM ni president boni khokti seng khanaka jeseng Tipe rajogo tangi tangna hangklai, seng keplai ke tangna hangklai, seng buinsai genang, buinsai kereng ke tangna hangklai seng ketal hasse maklai nai, separate state maklai nai, tini Bisho Deborma kok sai tanggu. Puila boni imang boni wan sogmung, separate state ni dabi, Bisho Deborma hoite phayu. Ang boni poribote khanaka cini Ogur Deborma bahino cini separate state alada rajyo no balai hamjago bobo khoroksa dabi khayo boni pore jeng khanaka Chito Deborma ang kubuni kong sanai u tinjon ni bukho jeng khanaka puila khanaka jeng Bisho Deborma bukhugo boni pore Ogur Deborma te Chito Deborma u kothan bisigo jeng alada rajyo ni imang jeng nuggu tini jeng nukha tibrasate ban chilia jeng kemang party khlai lekha jeng CPM khlai lekha Congress khlai lekha BJP khlai lekha kebang mak kubun party khlai lekha kintu jeng cini imang puronong ya success ya tabok jeng cini bobagran netite cini separate state ba article 2 3 no tei jeng tabok samklai tongo ang khagao jeng success sengnai jeng keplai na salsa abo cini imang cini bisas tini ang David Morasing balai hambai marogo ani ashibad bon thane tongnai ang je suk sak ani bakha hoite ang bono subanai ang bono full support khlayo jeng saimano cini bisingo kabangma borok hamdai tongu chadai tongu jeng saimano piaba jeng nukha jokhon jeng IPF dikhaifro ang ageni kok masanai gram rally ne rally khaine bagai obo David Morasing ni uddog nago ang muito mano jeng 2015-16 rogo jeng all Tripura jeng gurikha gram rally khlaikha jeng awareness program khlaikha tamani bagai cini separate state ni bagai abo bahino cini David Morasing boni sokriyo boni bhumika tongo jeng saimano jeng prai jeng 3-4 mas khana na 4 mas rong khana jeng 4 mas sai jeng gram rally khlaikha all Tripura jeng gurikha sabrum hoite dormaro pe jeng gurikha gram rally abo haino ta cini first movement balai khena abani democratic movement peaceful movement abo kemon jeng disap khlaiya take gram rally khlaikha cini youth IPF terok aboni hoite jeng awareness khlaikha sara Tripura rajyo jeng gurikha boni bagai oboni fan oboni nini tansanai phol sing mankha hano hai blek no wana mas jabe kiro mas ja hano hai darak sirak mabli ka sabega social media ho mokol baidang ba khong baidang darak sirak mabli hemite tak te bok sono pula na mabli no gono kam ke sai manai tongna ba kam ki no baji manai tongna tine ni mabli bo hai no hemite tak te bok song tine ni mabli bo baje hano blek no tine salo sini sal David Morasing sini te tak te bok sono nak moni kong sawi kanari ka ba blek no nete ti prasa lo grono ko bi kong sawi kanari ka te amni yaglo basini te korok sar tini chalo sini ti prasa do pani bagai jeng basang ni chalo kam ki ya krishna nang nai ne ba obai ki blek no sam khlai na nang nai te ko bi kong sawi kanari ka sini te tak te bok sono phading te tak te bok song song bisi kok sia wi tini chalo sino sar ta mani sini te tak te bok sono ko ko sar ke ba bo ai ki message ka phade song bisi kok sia wi hanya sing sino san ni kong bisi te ba ma ple bisi te seng kita kam ki bojo nyala na ete tak te bok sono kita kam ki nai tong di ye no ma ple no tini sing balai kecini wana masengsa kirima sengsa sing samangklai tongo cini takuk David Morasing teboni dol sing saimano cini tibrasarok sing jasmana salai di sing cini bisnis sing zabjagya cini bisnis hamjama keroi awan bagai cini bong sotin do parok sing
birman manai tongo duho kostomai tongo obo kubini kok जों नुखा ताबो कुबुराव जों दिनै एकता लामा दंसिगौ आबाद सेपारेट स्टेट आलादा राज्य अब जों दाबि खाय दङ जों जत सालायगो आलादा राज्यनि इमां बपर फायखा आनि सिमानि मत हेंखाय सेपारेट स्टेटनि दाबि जों पुइलानि जों खोनागो दिनै खवाइनि बिश्वदेब बर्मा DSMनि प्रेसिडेन्ट बनि खोक्तै जों खोनाखा जे जों त्रिपुरा राज्यखौ थाङै थांनो हांख्लाय जों कप्लाय थांनो हांख्लाय जों बैनिसाय गोनां बैनिसाय गोरोंख्लाय थांनो हांख्लाय जों ताल हासे माख्लायनाय सेपारेट स्टेट माख्लायनाय अ दिनै बिश्वदेब बर्मा कक साय थांगौ बैला बनि इमां बनि वान सकमों अ सेपारेट स्टेटनि दाबि अ बिश्वदेब बर्मान हयतो फायो आं बनि परिबर्ते खानाखा दिनै अगुर देब बर्मा बाहायनो दिनै सेपारेट स्टेट आलादा राज्यनो बलाय हामजागो बाबु खरसा दाबि खायो बनि परे जों खानाखा चित्त देब बर्मा आं कुबैनि कनो सानाय उ तीनजननि बुखो जों खानाखा पुइला खानाखा जों बिश्वदेब बर्मानि बुखुगो बनि परे अगुर देब बर्मा ते चित्त देब बर्मा उ कथान बिसिगो जों आलादा राज्यनि इमां जों नुगो दिनै जों नुखा त्रिपुरा साथे बानचिलिया जों गोबां पार्टी खालायलेखा जों CPM खालायलेखा कांग्रेस खालायलेखा BJP खालायलेखा गोबां गुबुन पार्टी खालायलेखा किन्तु जों दिनै इमां पुरानो गैया साक्सेस गैया ताबक जों दिनै बबाग्रा नेतृत्वे दिनै सेपारेट स्टेट बा आर्टिकल 2-3 नतै जों ताबक सामख्लाय दङ आं खागाव जों साक्सेस जोंनाय जों गोप्लायनो सालसा अब दिनै इमां दिनै बिसास दिनै आं डेभिड मरासिनो बलाय हामबाय मारगो आनि आशीर्वाद बन थानाय दंनाय आं जे सुख साक आनि बखा हयता आं बनो सुबानाय आं बनो फुल सपोर्ट खालायो जों साइमानो दिनै बिसिङाव गोबां मा बरग हामदे दंगो जाजाये दंगो जों साइमानो फियाबा जों नुखा जखन जों IPF दिखायफ्राव आं आगेनि कग मासानाय ग्राम रैली ने रैली खायने बागै अब डेभिड मरासनि उद्योग नागो आं मुइतो मानो जों 2015-16 रगो जों ऑल त्रिपुरा जों गुरिखा ग्राम रैली खायखा जों एवारनेस प्रग्राम खायखा तामानि बागै जों सेपारेट स्टेटनि बागै अब बाहायनो जों डेभिड मरासिं बनि सक्रिय बनि भूमिका दंगो जों साइमानो जों प्राय जों 3-4 मास खाना 4 मास रं खाना जों 4 मास साइजों ग्राम रैली खायखा ऑल त्रिपुरा जों गुरिखा साब्रुम हयते धर्मरपे जों गुरिखा ग्राम रैली अब हायनो दिनै फार्स्ट मुभमेंट बेलायखौनो आबनि डेमोक्रेटिक मुभमेंट पिसफुल मुभमेंट अब केवल जों डिस्टार्ब खालाया ताके ग्राम रैली खालायखा दिनै यूथ IPF तेरक आबनि हयते जों एवारनेस खालायखा सारा त्रिपुरा राज्य जों गुरिखा बनि बागै अबनि फान अबनि निनि तानसानाय फल जों मानखा ताबक जों खागाव दिन डेभिड मरासिं बनि नेतृत्वे जों साइमानो दिनैनि थिं 5 तारिख जुलाइ 2025 दिनैनि खायसे हिस्टोरिकेल दिनै अंनाय मेमोरियल नंनाय दिनै आगरतला हयते दिनै आरो उत्तर गेट हयते जों थाङै जन्त्र मन्त्र सौहैनाय दिल्ली सौहैनाय अबबनि इमां बमबनि नाहरमों आं खागाव सारा त्रिपुरा बरक थु त्रिपुरा बरक गया all like-minded people maybe Tripurasa non-Tripurasa every citizen of India every good thinking citizen of India will support him will encourage him because our cause our movement is a genuine movement our movement is our genuine right movement it is a democratic right movement it is a legal movement therefore I think everybody will support him and everybody will bless him to do the successful march to Delhi hopefully especially our Tripura people Tripurasa people will support him and will bless him thank you very much